Ubwansu bw'omugusi. Omwanchu wa omurigereri muna butambe ekero kwa Brian Saginise na screen ya omwanchu omurigereri igo mwanya na koletera omurubiri bw'omuga none itukirani igo na koletera eyemu aseyemu gwikagaiga asebunge ya Nyarwari Masaba asitugo sanganera asenchera y'obwikirano engineer Hilary Nyanka uyishko libonekero kyo bujumbe kurugaiga ase constituency yega konye koragwa nero mweshimwa Ezekiel Machou tetu kwenyole tu constituency ya Nyarwari Masaba nkati ye constituency jiko kolibya kigimagaiga ase ense ito ya Kenya nabo igo iso kwenyole gasoliro yorogongo rwagusi niko yabe constituency namba ya mwase amangana ya magendero kole no mwanchu muri nigo na koletri tukole atari ngatusange igoro ya constituency ya Nyarwari Masaba kolende tusanganere omugano engineer Hilary Nyango ichukulegero kibujumbe kurugaiga asenseme yiga nigo togochereye mwase yemo kurugaiga asensemo ya Gesusu gutuka ase constituency yiga asenka y'umweshimwa Hilary Nyanka no tuchuko kusanganere igaiga asenchera y'ubwikirano mweshimwa asante sana so twaliga nigaiga asenka ya uyu biyamano sana karibu asomo chyoyo eiwe omulenga asante Marieta ngoro kwa engineer Hilary James Ntabonyanga aiga nonka ona igole tugaiga mweshimwa tutaragenda so ibolire mono ekinyoreke nage kurukuritanga nike ekinyoreke kuru Gesusu 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 nabo ge ward ne ward Gesusu Nyarwari Masaba lieteri ndabona eliago se ne elie sokoro se ne mwakomi ndabona li na jerorolera elie mwakomi ndiri Nyanka okay asante sana asoko isa asoko twanchira mwe gusangana intwe asekirego cyumuga none turaragiriye kamera eri mweshimyo orarati mwanchu muri na kyokorukwa na eningo litangani tumango cyako murobiriwe njengoro kwa engineer Hilary James Ntabonyanga nkano ogaiga ona ibode tugaiga nona akinireta aliye gerene ngokina kurunse lakini gerena na igete katigatiga na jete isiko sama somo mweshimwa kiroguliriga bado igiga no bori mubino bere sokoro ga no bwe sokoro kigma ene sokoro mweshimwa ni mwaka kibere kerto cyako murobiriwe mwaka weli weyemo chimikianda Marongetano na yamone noti 1960 November 24th November 24th ipadre yawe katochitoche buna positive mweshimwa nanga mweshimwa Hilary achakire no school ya Yoboroso skuli ya Yoboroso na jagirete nasari ya Lenge Society mate ga Gesusu ngasoma nasari kidogo ngaruoro ngaenda Kibubi primary school Kibubi ngasoma paka standard isano gati kera na standard 5 mungina gasira kera mungina asirete ikaba kogendra gaiga lakini nganyora abairi bagande injigo soma Nairobi ngaenda Nairobi 1972 ono kwa rasa mazingira agusi wono wa chenchiri bogima gaenda Nairobi nkaba actually ngatume kirazi ngajikwenda standard 6 kwa ruleta kwa class 5 ukanda 6 ngaenda 6 iko tosoma class 5 yanso kwa class 5 tingole ngaenda 6 school iko kwa Garden Estate Primary School Nairobi ensemo ya Ruaraka kera na kura standard 7 ngaeta ngagende school ko Dagoretti High School ngasoma baka form 4 ngaeta mushima kana tabo wete tukasomna kurugega primary asoso mete garden ga kero kulili chinga kichi inkoro mwaka kora matemoto of 700 marks sema kora of tuengo kora ikoro kwa ya lingoro kwa out of ci subject isa tu tuengo kora subject isa tu erili
nere kumwana ko korenga tuangora maths English na general subjects jana one awate ibintu byonse history geography kiregen asamo ono kero Paka tanga civics. gwete gabu Ngaita buya sana. Nakikwara ko ono gweta ko ino mix subject isatu mbora tu awade na wayango ba graded A B C D ikabirei je na nyote A isatu asemati A English A na general subjects A igano muntu mangani bata abanyali bana ntava ngai ngaruwa ronga ngenda gardeners ngenda Dagoretti High School ngasoa form 1 ya lenge day school igona ngaruwa rorona amenyete gwere Pangani kidogo ngaruwa ronga ngenda Westlands Sabairi na ngo koruno kogoro kuru Westlands baka Dagoretti High School ine kilomita nyingi sana yangu na ngo kama ambisana ikibono ngiko garoko tana mauro nengento kiek ono FA ita ngo isana aini kwaroro gusiwa chinero yantu tumaita bili kwa chinero no ebinto biri ebinto mbia lenge biyayo lakini bono rena masomo nata gete ngatara miake hiyo ruoro kaenda Kenyatta Hospital sabanya gitano na mete doctors quarters bado kwa gendrete skuru ya Dagoretti ndagerete skuru ya Dagoretti ngakora form 4 kujagira form 1 baka form 4 njira yangu tangana kirasi Dagoretti High School njira yangu tangana naende more social sciences na yangu nyora 100% baka ji price jisawadi jikaruewa oyo gombwa nyora lakini ngajira Jones bado kwa compete ona na yangu compete kuru oronga na Nakuru High School kurati mheshimiwa taragenda Nakuru gaiga gwatikira wandinga ukagenda Kenyatta Doctors Plaza igengira rochi to koro asokomenya aba menyi tu ayengo menya na abairi na ayengo menya na so ngakore school ngaenda kwenda lakini baona kera toka endele school 1975 kere yeye mwakwete yali ngumusuka suko manene sana na rumjarwa nete sana tukaita jin sana kere nguru school ikaba nkong sana lakini na maana yedi bona inuke mo like inu mwa obare to bugima inu mo gweta chin sana go se no mwa nge part of ndubono du nguru school to go una batanga asina JM mo bero yo nyole kanne ngong ikaja kurwana wa Nairobi abakurwa namba rabi aba Kenya bakurwana bada ko nengi JM ngakoleteki aiteretu yani siasa ikaswa ose liberera nyingi sana lakini finally ika calm down tukaenda school tukakora Nakuru uchete A level Nakuru njete A level A level baka mwaka kiyo chete 1979 1980 ngakora maths physics chemistry na general paper naronga ita with the distinctions gaenda University ya Nairobi okora civil engineering umwako okorete baga teninga karekera wakore system iri no gukora very siko no myaka ebe osukwana so say no wise ai myaka yori siko ga myaka ebe rotara ni university nga yochi tinje NYS enali yetu ngali kwega Kencom house ngokora wa indigete wakorte skuru ga so aga Kencom nganyore ga sina ba indi Kencom ba ngokora with the import export of fertilizers so ngakora na barabu paka ngarangeliwe university lakini ekerene ngenderete gasi hiyo ngakora application Central Bank baengoira kwerende trainees ngairwa Central Bank ono ngaja kuwe ngango yanda okole gasi ya Central Bank yo sengende university ngatika Central Bank ngagenda university tadigo mishime bado taragendera ga Kencom kasi kwa karabu na engineer egasi na so it's not engineering egasi ya clerical work ngaikabako like a small manager amangana documentation import export kogenda clearing ebintu ku airport bigo cha for sales
gokoba ibintu binde bikoenda Buganda so nabona akorete gasi uko connected ase gasi echo kera batanga ne connection na aligeti ayo manyene ku connected na aligeti okay we watirbo ne Central Bank era ngotati ngo bisimbora u Central Bank na jinga sidina ngo soma baga advertise kera ba advertise ngalike application ngarangeliwa ngakora interview ngaita ngatewa as a training officer lakini na didn't opt for it university rwe na roli yajire iko ndangeliwa jokora civil engineering the University of Nairobi nero yalenge yoka by then nero yoka yalenge university yoka mo okay mwaka kio mutu mubate university ya mo Kenya tatu kere tu akiri ro bana siji university kere pako konyara pa kere county tete university ya 1981 nalia lengo ro yoka baadaye of course njia jete Kenyatta University kaja baadaye lakini ili ngwende na University ya lengo na ande class ya engineering tu awali class ya engineering yoka the whole republic like civil engineers we were only 40 Kenya ngima tuangle wewe mko tikatotara gandra kwanza ngikia kongisipo kwa apply kwa engineering kera kero kule no bado abantu abange bakurire ngendo libara ro muntu gitora tamukiro gekorire obere successful na oro bachikurigi libagario ko kore ngende kyango ngiya litanga ni na ngo mu yase maths abali bakani encourage bagande you look like a material either okora engineering or medicine so nganya gosoma ngorangora na ngiya ba engineer ba okora nganya ba engineer ba okora gasi ngiya sana yang mana ya development nga decide kokora ko gendera ini Ogachaka first year University of Nairobi. The University of Nairobi. Yeah. Like your experience here. The University of Nairobi. Gachaka ororo. Gasoma. Gaswa asinduiro kuna Engineering Students Association. I became an official. Okay. Kore first year? Ekende first year. Agyo ne ntutu agejagete. Ekiombegia Engineering Students Association. To agejaka. Ani ngabona an official. So takagendera kana wantu batange we creativity ego reality ni chinero we creative space ya mwenye to ikaransa leno to katena we need this one Engineering Students Association aso ogotete ya masira ya engineer bali graduates bali ba osomera engineering so tukasoma tukaba affiliated na yendo yego kuna the Institution of Engineers of Kenya tukabe chapter the Institution of Engineers of Kenya toga watu kushirikiana baka tosemia toko bateia bono aba engineer una buena toko go treatiwa osoko go shughulikiwa tukagendera kabirei engineer kero kurireria umheshimiwa mwabera more 40 mweka that means Kenya ngibekera university nero kaenge more 40 imo maite by name and everything kera kabisa na experience kero kialenga kero muko ngabone tole 40 Kenya ngima umwako uyu na watu angora na indu ya privilege kwa abantu bali abakora engineering kera kero kubona na mosoko kuro abuga ste kwa bora ikasi tu ali yetu totara akora no university muga ndrete gas mole totara akora university tuajire tualikirwe kai mo kore gas nge mulikira bono turugire ndekere na akora university maybe before ndara akora yango deina ekere tuli university first year egwerende gatokya 1982 bono eku ya gwerende ilia 1982 tukaseligwa nka tuko report ya se local chiefs nkaira na nkagaiga ngasogole miga kama matoke na maiga na asimigete aroro paka bono iga 1982 ngasimike mete na ndio bono ngabe matatu tout igari nero ye kazi ni yani ye gero iga gesusuma paka geroga ngina berete tout egere na nyora is yoga na report ya se chief Masimba kera lituko wana gende tout na bongo genda na ikiragaria na report ya se chief na genda geroga njina linge bana no stage geroga badete na graduate matatu tout 1982 83 mai tu avete 13 months to lenga gai goline matatu baka geroga injina linge tout yani eli number likorangeria abantu nabwata jibesa ngakole gasi ifo geroka mbao nini kabisa na njirije ijire ya machambe
pick up jale chiri chimatatu chiri chingoro chiri chingoro mushimote to bwatera Isuzu de to ra bwatera turaga smutumuko to kwirana onte ike gase kwe bado more bado university gaiga ainunki mo watu bako gaseli ukera bang of course ba students abang baro batumegete ase kwe na bagoteba bwatera ngwera ntoro mwancho mulino to kendo sanganere ya mwase yemu oichukulie kiro ke bojumbe kurugaiga ase constituency ya Nyarwari Masabo mwankanta muna omweshimiwa engineer Hilary Nyahanga nigo to sanganere ya mwase yemu kurugaiga asenga ego to kasensemo ya Gisusto basa kwenda tambe ngwera ntoto kendo sanganere. Omurigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwaho ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio wikere abarigereria kuruchi county sana na ibire echo chira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echo chira nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe Peak Uniforms and Sports Center nigo bakoroshia na koonye chianga guna chi t-shirt chi round neck collar t-shirt chi sweater chi shati chimekoni mienge ni chimekoni metambe ebitamba byukwarwa burere ne byogotubo moito chi track suit, chi pajama chokorarira, imipira y'inkoyo, neria ya netball, chi soksi, chi jasi, chi tai chi chisukuru ao. Naboigo, ngokora bali embroidery. Korosya bali chisweta, naboigo kubeka, amaliko asichianga. Gose labeling. Nigo bagutoka asamagacho, abaraka building, imeyumu chukisi, ejuere angine supermarket ya Shivling. Gosomwa kiresi Ruth ase namba enoti sano na ibere noti isato kianda isano na isato isano nemo enoti Peak Uniforms and Sports Center edukeyemo uniforms chonsi nebintu byo gukorera Kigosori. Enyagitari ya Tenacious Herbal Center nigo bakurwalia gutumika amaryogo yemete amarwire buna asthma arthritis gusuko bimba kwa maboko n'amaguru fibroids diabetes gusuko burwiri bw'isukari cancer chonsi libido obuboro burwiri bw'ikinguru cy'abasacha high blood pressure gukeyo burito bw'umubiri amarwire yerisangwa chi allergy gastritis fistula bronchitis epilepsy ulcers insomnia na yanda mange machine cheito gochigo kurigere chioka ndutogo koereza bunorwarete wata tebina yigabu na boti nikorara gabu ngoigunda bobe igabu gyo tugete na gintu gete ngokorekana kiri ekaro twanyorere twakurire tokonyora umurwire oyo atakire gukora massage ntubwate bitanda bya massage ntubwate abanyagitari bakora massage. Naboku mwakiresimi omudirekta bw'indigitali yo Dr. Joel Umayo ase namba enoti sano na ibere isano nemo kianda ibere inya isano gosumurikire email gochia info@tenaciousherbal.co.ke Boigo naboku batalira ase nsemo ya kisi jogo ase barai kugenda Nyamira enyumba ya uraiti Tenacious Herbal Center ububweni uregene umurigereria bwa television ya Ndizi TV nigo tugugwakira mbia muno asuko genderera guturigereria butambe bono TV ya unambeyemo yumuno bweke gusiye nige gukuburia kujiakire kura asichia awards cha Communication Authority kuza awards umwaka w'ikiri bwibere nemero ngebere na ibere rike SMS kerieta kuza na kuyituma guchia se namba eyemo isano nemo enoti eyemo urike county okurwa kisi gusenyamira na boigo county ndeyonsi asogo tonyora kurwa rika Ndizi TV bune television bwanchete ase kategoria free to air television station Ndizi TV obwansu ubwomugusi niko tugendrete kogendebire ngo byigoro mono
soa asu mutandao ensemo ya YouTube ulikilieta Ndizi TV News abo no konyora chibicha siabaria baito bemerubrio ao boigo tonyore as Facebook buna Ndizi TV News aigano Ndizi TV News obwansu bwomugusi Ndizi TV obwansu bwomugusi omwancho omuliro murobere no mugano na stosanganere yemo aseyemo oyo chikulikiro ky'obujumbe gega ase constituency ya Nyabiru Masabu manyikanje mna umweshimiwa engineer Hilary Nyanga nyotoka ndosanganere yemo aseyemo kurukiga asenga kutoka sensemo ya Gesusu ase constituency yega mweshimiwa before tara irano nonyenge gega ase university gabu ateri 1982 ku ya very experience dose ya ene kiwgali ase sensemo ya Nairobi ahenka ye ku yakonyorete pako gacha gutumuka bono muna ino genda wanafunzi bonsi nyendeni nyumbani ngene nyangira alenge nyangira alenge ya Muswati actually Muswati mwabo a sister ino ya professor uyo Muswati mwabo Kanyutu was the director of intelligence then in Kenya enyangi tu alenge lakini ase nyangi na iweta bantu banyogwana lero mangana takali marungi abaho kwa nambara byabo students bande gose abantu abantu ba serikali tro nyine sister ya Kanyutu so abantu ba serikali mbali ngoro ba serikali abanene abantu ba intelligence abasigala nini so namangana takai but nje na nyere serious pageli bono in the morning ekere nguru ya party night party ngotara na linje ko nyole road block ngoji ko enda university tro nyinje na rosiri dingindara the whole night ko nyoma my roommate tayo tayo room ngo so room nje ngorara after a few minutes yojo on the ina uraire na ende to ire serikali serikali ni complete stibim ngamode yaje diranda timoga dinagoraki dinara then abuna bonyuwedeli uyono nona masasi ngwa kwale siko gau ngade diganti moge I didn't know how to ngina ende amina where to go ngaba one gaje kaba announce na through university no enjale kandia egere njara yandia through breakfast nali ngagende dining hall central catering unit kuliendagera ngoina ngonyora jindagere chialirwe jisialire kirasi bono there is no order cooks mbayo nini comrades walire ndagera nganyore ginanyore migati mekeyo ngalia akego bako announce tokoleki Musoguru University tosoguru university immediately togendeka ande wono guruga wono ngiburagali njiji ko karagasi ngajaga namaguru guruga we university ngawoki baka Westlands asena amenyete amini asena amenyete before ili andra grande school ngai kororo agera na ikororo ngonyora abantu nabo babuga attention nini bakumiti sana yeliye na meta se professor Ngeri kwa meta professor Ngeri yero na meta boy ngoenda ngonyora na no bale baganyederende ya matangazo na yogaraki ego tangazo where next akego bagatena muyo kuirana kurwa Kabaraki oja Nairobi idoro jegere to gutara na magoro wono kurwe town university ali museum hill ichi alenge yani jeshi kabisa yoka basi gete grase abantu were looting in town there was a lot of oboibiko chituka jiko bunwa paka jigali jigabunwa gorende chi motor shows wadeli kale baga tigire ibungo asi jigali abana university bakaenda bakaigora jigali drive out Mercedes Peugeot ane likuwa sokete ne enje na mayete kogende abana bali ba mayete kogende bajitajiri bajete ni jigali kagenda actually bachina cho chipi abana bakaenda jiduka ji anga bakabega jisuti abana bangoga jisuti sana mubere muna engineer Nyanga inkyokorete ngole gende yonse ari mu Kristo enje na lenge ngoboete number 1 number 2 ngosana digankase in the save abantu bandi bangobuli bakachinyama abamansa mbali ba mete kangemi bangobuli kana mabuli para bagutara na gerogi barabuni nyama bangoiba so there was a lot of disorder
tukaenda rende aguda that afternoon wako announce na moyo iranire ngwira nari kuruka baraka akeigo bagutangaza na abana jeshi ba the land I mean they have taken over from now the government. No, they have taken over from jeshi by Air Force. Maita abantu baingini bodu monona abantu ba Air Force. Baulirwe gwerende chi mamulageli babwate for a few hours. Airani gwerende bali bakainstall rende. Yani 6 hours yoka. Lakini wakasumbua town mbaya. Yeah. No, it was not 6 hours only. It was more. It was more than 6 hours. Yeah, because jagete on 31st of August. That 1st of August 1982 ikaenda mpaka tariki moja. Mpaka tariki moja. Ikintu kireta manyano gachaka bono ko report gochia somo gambi wana wanafunzi pozi mateo gaenda ka. Experience yake kyo kirole kega ya ndo bantu ko chachari mede bo nchinga chini mwe kamwa ngi university wana ndo bantu ta aba university maba akora mangana bairanireka. Ne kibona yayo chiteko ko interact ba na bantu kega siri. Yega njare ngas bad ba mayete na but tu asere tu because abana university ba bete involved. Na tu aso eto ro na de njira jete ngaso amugondo. Ona tima yete the next move tigande mega iga. Gaena gasimeke metero cha alia amatoke gama ega. Ngolere ndegas. Tro jiga na ndere no mongina tale ngoro. No mugaga tale ngimono kwenyara. So tukasoe kabile na ndere ngaliki jimbinu ngabolia na ngegwe gasia matatu tout ndenga li number university comrade yaje ko bali number li number geroga no ni stage na wa maede na university comrade yo li number geroga litangani umushimo abona kero kulira bada mangana yagendere muchini mujitogera ne school after 13 months tukaira 13 months ngombe school 1 year plus 1 year and 1 month tobeta iskoga mokamugera ne school mokamugera ne school 1983 or 1984 yeah ubogi mwana bona bwa chenye ne kibona uchite ko buna ndo mboje nje dia yo university na watu wagendede university ingaki ite yalingengia sana we used to get all the meals the best meals togolia endagira buno botaka isaine gojagira breakfast kwagenda lunch kwagenda dinner na ndeka in university my brothers ngo soma balengi mbali tu ameza na bari room yane your brothers yes ngo basoma ne bumu ile tu ngwagano baramuge basoma ngakiyo ayo mo soma nge pumwani nonenga weka hapa hilo wakutuma kachiwe sia basoma chiwesa jani je bumu but ebumu ichibesira mwa kandu chinga tu ngwaga no semester to the equivalent of 3 months 2600 which was chibesi nyingi sana by then na ili ndagira to yore keted for bona ona ngo balenda baragere university dia njango siekwa na outsiders ije ore no muntu more university Osensa ingine nyoro tutageti agende dining hall kwa murendere ndagire kurende room aboguboli ndagira nyoro no bokima chinyama chingoko ebinde byonse twakalire haiko ari ngo mwanafunzi ongencho kigege university kero bali university no kerege ntokere oyo abantu bali batumeke kiba tubeka ngo tumeka bale bali barabasali ngo sali barororo ayi mwanafunzi ongencho kigwange university nje na focus dia amasomo ngole university nje wokonya a family ona ukachoka graduate mwaka ni mwaka kyokote university 1985 I graduated bachelor's degree engineer bachelor of science in civil engineering nga awarded lakini before then bona ji ministry ngoli ji alenge abantu jigolika ngarangiriwe ministry ya transport as highways ngarangiriwe ministry ya water ngarangiriwe ministry ya public works no yoka tu akole interview as structural engineers bali batagite ko structural engineers aba bandi bango iruna wakole university waitira madem tora graduate ayabono njuga sie so ngaligwe ministry ya transport ngaligwe ministry ya water bona ngana ngakora interview as a ministry of public works eronga ganyaleni the results ngate bona I had 3 choices chi ministry sato na ngo colleagues so I decided to go and say public works as a structural engineering ebode kumachira sindu kilio some kilio manyana ayo anje kilinda gete kigina atagete so ngalikwa
chitariki kianda mutienyo kianda 1985 ngaja kukaigwe certificate utarawe nduvia lakini wono nje 2 months before na ali kirungo colleagues na rekera na ikaga ali colleagues gasi yali nyingi sana ba engineer mbale ngoro baisaini tu alingi department here there were very few abasongo bale ngoro they were now exiting. There were a lot of expatriates by Ngurua ono kurinde Kenya kogenda isiko. So tokabaga butoko kujiga responsibilities chine sana. Nga biasiga nga mayakoba appointed ngenda ko colleague Isiolo. Okay. As a resident engineer 78 tank battalion. Ikininki. Kwa tank battalion. Installation ya jeshi. Itangia maji ba jeshi. Ase jebi ndebi kurwana bifaru. Ni yadi enene sana. Erebune town. It's a big thing. As all the tanks chia Kenya. Chiko gachwa. Chia ba serviced. Chia ba fuel. Training ground kiregendo. Ne yone bwate tank battalion yebwate bindebyo gwende hard stand area for the tanks. Kwanyore bindu ordnance stores, the spares, kwanyore the guard room, kwanyore compound yenene sana over 500 acres. Okay. And then plus accommodation. Na wana wachite kwenye so ngagenda ororo as a resident engineer from 1987 ngagaje gentekyo paka 1990 ngakora gekaba commissioned bakaganyi tanks koruda lanet bada kitoko kinganyi koruda lanet uchira galia asare more private because lanet had become a big town so even they kaganyi now ekerengo kore gasi awu one time a chief of general staff general mwasi ekere to gorwa asagoro kuna amini tokoro Nairobi tokaline egwerende ndege ya jeshi na watu waje tukagua kidogo no kawaida accident but then we survived yalinge maina gosenga meja wana endo mieti lakini jagwete ona pole jagwete and I think the pilot worked very hard to save our lives. You want you amini mujitiko project mo chukara the same day muna tu agwete gabu ande bagalende yende tukarugo mustuni yetu agwete we proceeded tukaenda no I think I want to utire boyo nyasao tokoje nduo waidi so tukaenda tukagora kurende inspection agatewe gasi nago getenero ngagendera tukagenda rende gasi paka na nje kolete 1990 gandover ngama kwira na Nairobi now ekerende galia na gajide binte bingi sana wono ngate ungotenera all the installation chiami na air force na kiregendo sure alibono gore ne guru Isiolo ngaja na nyuki jina gajide for 2 field workshops as a engineer ngagenda Laikipia Air Base ngagaja accommodation ngagaje runway ya Laikipia Air Base ya Air Force ngaenda School of Infantry ngagaja Chinyombororo School of Artillery Mustunime aliacha post ngagaje binde bingi sana including ngadenera Igoji Teachers Training College ngadenera Meru Teachers College construction even they beyond that area that time so agera na ko rangaira na headquarters ngajaga na ndina mangana ya projects na administration ngababa ne technical administrator as headquarters ngasukanga tena a lot of projects again go design na supervise wagajete moye ya base nyumba nyingi sana langa egwerende Kahawa Barracks nyumba nyingi all those battalions in Nairobi. Mushimante tora fatera gap to kwera ndena kibono amangana kwa utetoko kwa amangana engineering on speak wa kolire utetoko nyaveka kanda yake osa amangana siasa ngai yache yoko mwana siasa ya rwete an engineer than politician ndito kwa tere gap to kwera na onte ya yo century yo gwikira no mwancho muri ni natika kwa dino togenda to sanganere eyemo aseyemo oyo chikulie kiro kyo jumbe gega ase constituency ya Nyabaru Masaba constituency na Mbeya Masoro Gongo Ruwa Gusingura no togenda tambe togenda sanganere engineer.
obwenso bw'omugusi nigo bono yakonikiru ndekerene negokorentera chibiche chinkia nabo igo chinkeno nukukigima nabo gotonyora asoro gonkor bwogusi neji kaunti chito etanaine buna kaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigo gotonyora asite koda ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TV Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo iko yenyore Dizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi Dizi TV obwensu vuomugusi A company ya Davis and Shatliff nigo yakorentire chimashini au shekerero icho gutumika simirimo yao asobo korali bwabo nigo bakonia chipampu chiria cyo gutumike engine na boigo ichi gutumike stima nkoni abali chiria cyo gutumika asugusyalira ebimelia mache mugondo cha sprinkler na boigo drip irrigation boigo mbubwate chipampu chugwa kamache kurwegesima mbubwate chimashini choko na chobunyansi chi generator chibirengo au chi solar panels chogo charge chi battery na koga chumuliro na boigo chiria choko bwati amache mbubwata mariogo yugo sibia mache yukonywa ebiabuso nebintu binde binge bigutumika asugo sibia swimming pool nigo vakubeka chipamp chuwa kamache ichicho gutumika stima gose solar kuruwase chibohol gose bisima kuikase tanki yao boigo nechitaya gose birogo byo gutumie sola ekero kwagurire kurwase bare nigo bagukubuguria umusigo gwikasenka yao nigo bagutoka imeyumu chukisi ase bara ya Hospital Road angenebenki ya credit ase roundabout irangi na KTRH bakirisimi ase namba inotisano nesato isano nemo ibere isato isano nemo inye isano gose enoti isano nemo kianda isano nemo isano nesato eyemo isano neibere marakabire gose enoti isano nemo kianda isano nemo isano nesato eyemo isano neibere ibere gose enoti isano nemo kianda isano nemo isano nesato isato ibere inye Davis and Shatliff ango yobo kori emirimo bwao asogutumika chimashini chekerero esukuru yoboroso ya Jubilee Day and Boarding Primary School ni sukuru yekerero ibwata magacho yichi permanent amacha maye yukunywa estima asebirasi byonsi neri bagali nene asaboroki wabakogosoria nebintu au bagotumika asokogosoria mbabwate swimming pool yabo ase bakwegereria aboroki wakuntimbo naboigo nkwangira bari abantu koreta abana babo amatuko yi weekendi kauntimbu nigebwate aboroki abaisaine naboigo mkuru wabali ndagera wichiasa aboroki wababo ekiro bali sukuru ayirira bwanko onyorera umwana olibaga ase sukuru iyo asuko batalira ensemo ya Gesonso opposite Mount Kenya University gose ubakere simi ase namba notisano na ibere eyemo isano inye kianda isano nemo isano inye gose notisano na ibere eyemo inye isato inye enoti ayemo kianda isano na isato Jubilee Day and Boarding Primary School nyorero mwano chisemi chebirenko bigoro Dizi TV obwansu bwomugusi umwancho umuli batebanga masomo namayo umwancho umulirire kwiguri bwo mweshimiwa Hilary engineer Hilary nyanga asoma gutira wikira getiri mdo byonsi pia kolega sine serikali wikira boni ga kira saje kulikira cyo bujumbe ga se constituency yega ya nyari bari masaba nabo mweshimiwa konstara ya n'umutumuko ngwati gaonde no ritoro maga yege kamera ngwandenga bado no korete gasi usino no bege toko bako kwa sokoro siwe kwe stadium ya Kisii ibone kumayaga kadumna ya Simeon Nyachae stadium arongi kwa koleta stadium ya Simeon Nyachae ikale ya karugurugu stadium ega stadium igana jagrete koru Nairobi as a uno engineer or structures as a Kenya stadium basically na mangana engineering stadium Jones igala tu ajagete agenda yo kwa stadium and upgrading jagrete
Nyayo Stadium, upgrading. Wow. Through Nyayo Nero hold national celebrations, Functions, upgrading ya Nyayo Stadium. Kaenda Kasarani. Kuruororo, ekeredim na devolution ya soete, bagateba, serikali gateba nete go to national functions outside Nairobi. So tukaja karali. Tukaja kogenda isiko bono kwa kaja stadium. Kinuru Stadium ngagenda oronga teninira. Tukagaja tukakora, tukatwara Madaraka Day ya 2018. Kuruororo ngaina Narok. Wow. Ngatenenera stadium tukagaja tukakora. Kuru Narok ngaina Kipchoge Keino. Ngatenenera tukakora stadium. Kisii ngaja Kisii ngatenenera stadium ya Kisii kwagachwa. Elio ejine njire togenderete gosi stadium togorete chinyingi sana ogende wote ogende Gatundu ogende ase chigenderete chonzi ejinte nenderete ngo coordinate Ini gasuri ne serikali bado ne serikali gasi serikali gara naru Kisii mnatua golete Mashujaa Day 2018 ya bwene to Madaraka Day lakini covid igaswa nje mono manyekere covid iri nkali nje ne gasi inde stadium kali stadium tukakora ikaba tayari lakini Madaraka Day could not be held 2020 paka postpone what they will hold it in Mashujaa Day. Hata Mashujaa Day bwana Gusii. Ekerenga gajire stadium kama kwa main state lodge ya Kisii. Wow. Mbona tumetenga state lodge? State lodge. Hiyo njina tenete. Wow. Design na ko tenenera paka ikaera. Igasinge kabisa. Engineer kirikuli bado asim devyon sipigwa itire gocha. Gotinda akora. Ikotora akora bado. Kurugabu ngaenda Kisumu Jomo Kenyatta International Stadium ngakora. No Madaraka Day ya held 2021. Kurugabu ngaenda Wanguru Stadium ni Kirinyaga. Ngakora. Mashujaa Day ya 2021 ikaba hold ningeendele at the same time Kirigiti Stadium in Kiambu. One of the few concrete stadiums which is being finished now. Though they might hold the last function, current head of state, maybe Ororo, Atararu obviously. Ororo, there are other many stadiums. Naruringo Stadium, and the Chuka Stadium, and Marsabit Stadium, Johnson Jiga and in all of those ones. Hii ntatata ngabona ine legacy yago tikete chimbara tero tikete gocha. Mwishima kirikuli bado gocha mno wetira mangana yo sp igo abantu gocha go trust yo sesera go trust okagase yawo igo yarare ngono bwato boraime yawo kirikuli lyo borai bado nene gocha uri borai yo mwako yigaso bachore bonene bu mwako yigase kiro kyo bojumbe gegase constituency ya Nyaribari iyo chakire tumangana yo borai mna engineer Nyanga standard 6 and 7 na lenge class monitor Garden Estate Primary. From Form 1, Dagoretti High School, I was a class prefect. Yegraskiana. Kenaru Orona and Nakuru High School, I was a house captain of Nakuru House. Wow. Nakuru House, and we were highly respected. Musongo Lenge principal was a headmaster at that time. Ringo Gorukusa KW Pen. I better recalled Ne Queen, Ajikoba Onade. Keretoli 1980 early 1980 akaenda gaba onada akarukusa KW Pen. Wow. Elionde captain ya Nakuru House. Captains were very privileged people. Especially even sitting muguragira n'abalimu mwa discuss ya maana issues ya bana kuruororo garenzo etegasi ngaswa as the Institution of Engineers of Kenya as an official ngamanya wakoraki ngachorua as a treasurer njole treasurer the Institution of Engineers of Kenya egas na collected for more than 8 years, the longest serving treasurer I think ndendete igwende amangane jibesa Chaba engineer kuruororo I also ngachorubono kudenereke umbekia ufundi sako 1992 ufundi sako
ngajoru ngabe treasurer ekere bomb blast waka na ya 1998 Nairobi. I was a treasurer ya Ufundi Cooperative. Incident ya bete ne lina etware na nguru office na lunch time na nasa in the members checks and other papers, or we approve loans na manyekwera na office. On that particular day ngukwa na tuwa ngine secretary ya general manager ngama deweka file tayari ngoja ndiko sign check yuko ruorongende site meeting at River. Yes, yeah, no more. As we were talking, then the phone went silent. Okay. And here bomb ya Godric, ya kiri in the American Embassy. Ufundi House was just next to American Embassy, a 6-story building. Ya very flattened. Kira ya flattened, and you must watch Juliga Kweto Kolete. Kubuate de Simio Guana na nje. Samo be kasagi. Wano toko miyoka, akira toko miyoka ji ambulance. Toko miyoka ujiga liye town. Toko nyora bamura. Ufundi House is no more. Here like a pancake. Floor lying one on another, and I could see bodies. We actually lost staff, 45 members of staff, Ufundi Sacco, and it was very, very traumatizing experience in Besana, because we had a treasurer and an official. We had to make sure to remember to the various homes one by one. Abange Baruete Migori districts, because the general manager got with Migori. So most of the staff work with from Gari, Western, Navokamba Bake, Navagusi. So 45. One to Gajaga Mangana reconstruction. Troji Baka record see the street completely. Everything. Kurwa amahani barayi barabu iskanga ibon ko rusiri ekyaga so gyo ko rae constituency anyali bari masaba karonga ikiya ure do we na ongosire engineer na ongosire abanafunzi na ongosire gwerende ufundi cooperative na beire in a lot of government in a lot of government reforms I was spearheading. Actually, a lot of government reforms now go spearhead, go represent the ministry. Even when it came to the issue of restructuring, the ministry go restructuring, the retrenchment go Okorwa. Between 1998 and 2004, I was representing the ministry in restructuring the ministry. A lot of government policies have been involved. I can tell you in I got to a meeting ya donors but I go Konya Kenya some infrastructure nje na linge rapotua bombers of Kenya korosi report leaving to Kenya takere to improve on infrastructure the right honorable prime minister yeto. I was in Bomas. I made a report here over 1,000 pages. Even the Vigo Korua, we are just roads infrastructure and everything is a report here. And they were, of course, with my colleagues. Mheshimiwa kero kuri bado giga se constituency ya Nyaribari kwa Amerika tia bandori babwa tomo musoke mo wikiraboniga wese ko uri bari ko mu bunge bwa nseme yiga iki ntugirira chikone kingango chenchi oro singo gendereri ore iri constituency ya Nyaribari kana tako even egendera ko na mbeye mo gigasoro ngurwa gusi nabo ko nonyetanga na se nsete ya Kenya kirikike iyi ndege tangani management ya resources jiritoko nyora Mune constituency through the CDF. We got to manage properly, transparently, public participation. Aba nainjiba only the projects we do. Okay? Wakogenda mangana application like bursaries. You can get to go decentralize. Njibeke in various towns. And then Njibeke online. Amangana hard paper, we want to do away with it. Because we are now in ICT era.
tindo jua umuntu araru gaiga amyo kuligie form masimba tutayikole online aiga gesundo bwate abana basomira abana mangana ICT uko ba laptop ba small office uikaransa galia parents bagenda ba apply galia bate una kere kia very process batumira message by digital by SMS umeshimwa kero kole bado dio kero kole bado gigase constituency ibintu byaro kana ukoreka kurenda mangara mna each para chinchira ne kigo gigase constituency wikira osabintu bimu guchimnyoro imichi para cha national government bado nchira ikoro ngia ora chiko kora kwenda ngano chi para cha nyali bari ngo change chiri chibe no mna chi constituency ne yabo nchaji bona muna inje na very assess serikali even budgeting engineer representative ministry for many years ngo ikaanza gali ni maidire budgeting yego chakira na gie project yeko ba conceptualized na kiego chaka ngie ko ire project yaba owned yaba prioritized na serikali no gobeka igwerende proper feasibility studies ogobeka report chingia why our roads should be improved ageko era ndubwate igwerende ngia sana number 1 obolimi ubuya sana obolimi ubuya toko bwate ebimeli ebinge bibuyana tako korose ujipara biya etako chie market roje namba 2 ndota get accessibility to institutions social na economic activities chi market chi skuru chi nyagitali asa abantu bakwenda easily bagenda ba access ibine bintu ndabege kabisa iga na ende wono munense abanyali bali bakuchwanja kongekero geke nimanye tena ngayingo kuna ngayingo chiko chakira ngayingo gendera ngayingo chiko kolera ekora bange bintu muna bya roads infrastructure aba engineer bange bayitera mabokane as a chief engineer abana abantu bayitera mabokane na trainer nababulia tuligere ntegetenkelina tumanyane ndu nabanyali bali ntutigama ngana woke nyomba osembotondo yoko genda kwa gole getungwekia yoko onia asomonto tuli ko muboli nga yarwe tuli yoko oneli yoko tutigama ngana yoke nyomba tuli yoborayi oboronge ojoro mondo mino nyo atabwa oborayi iwo jikolere miaka 5 jore omorayi omoronge kabisa na ende jenite tayari nimbwato mungusokorume kuja kubakorere gasi uno mujumbe unyali bali masaba biyamono mwana mheshimiwa sana samangana au nabego no watu tairi kuno wakinete watu motivate no wakinete wikraboni wikire birango chulie kiro kyo jumbe ga sense me ga nyali bali nanje brand sagini sana wish you all the best na mna Ndizi TV wish you all the best. Asante sana mwancho muri twa kusanganere eyemo aseyemo oyo chulie kiro kyo jumbe kuro ga se constituency yega nyali masabu konyole tu oyole chichiga chitarage ndembe ni gakuru kwa Alois Mose abuo asoyo kobeka embe amangana ni murubili gakuru ku Petronire mokero wikira chinga kichinda asmuro bino yega letana ni ngoro ku brand sagini sena to nyimira na chinga kichinde bye bye. Yabu television ya Ndizi TV vono na bukura yubuncholia bwao ase television ya Ndizi TV chinga kichindi chonsi eliyo wikere abaligeri ya kurochi county sana na ibire echuchi ya Sorogonkorwa Nyanza na Boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo eliyo to wikere ugose ututarire ase chiabisi chito echuchi ya senyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi. Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi nigo bono yakone kirundekerene nego kurendera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora Sorogonkorwa Busi neji county chito etanaine una county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders Digital TV
na smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore irio yao igo ikoyenyore. Dizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Dizi TV obwensu vuomogusi. Osmo Traders Limited ne duka ye hardware iyuri miyumu chukisi eko ni bintu au byobwagachi asamugurinse mono nigo bubwate chi computer chikobrukane chirange negwikira chiriuraganie boiko mbabwate sanitary wares echuchire chibakuli chichicho chisink nebindebinge mbabwate bintu byo gutumika gukora plumbing gusekubeke mifreji ya mache buna chipipe na boigo ni chita mbabwate chi keyboard buna chiria cha chipsam na boigo MDF